Kini kadai ke AKASHVANI Shillong, ke khubor ban pulih da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ka Presiden Draupadi Murmu kalapoi hasikim hinin kesengi ha ke jinglet jungok balai sengi jongka ya ke jela. Menjur ke Academic Council jong ke North Eastern Hill University ya ke syllabus nak bentar ke semester bahinyau bat bapra hapok ke 4-year undergraduate program balapan mi kat kum ke National Education Policy. Bat let jungok ke komiti jong ke Government Assurances ke yang dobar thawang ke Meghalaya ya kilai tali ke projek balapan tray da ke jela. Ka Presiden Draupadi Murmu kalapoi hasikim hinin kesengi ha ke bakla let jungok ya ke Orchidarium bat Namgyal Institute of Tibetology bat lapyang subhaya ka ha Orchidarium da ulat ke jela u Om Prakash Mathur u Menteri Rangba Prem Singh Tamang bat kiwede ki he ki han. Ha ke jinglet jungo ya ke Orchidarium ke Presiden kala sakhi ya ke jingdon ki tiudi yang balai pujan ke bapeni ya ke jingdon kerhai kini ki jait sentiu ha ke maryang jong ke jela. Mentah kesengi ke Presiden kini jungo ya ke Nathu Lapas bat ya shimbentaru ha ke convocation jong ke Sikkim University. Ha ke sri balai jong ke jingdon jong ke Sikkim ke Presiden kan ya ke Police Kala Medal jong ke India syakatnat pulit jong ke Sikkim. Ke Sikkim, kedai ke jela ke Bakhatsan ke banyok pediang ya kini ke Khusna. Ka Academic Council jong ke North Eastern Hill University kala menjur ya ke syllabus nak bentar ke semester bahinyau bat bapra hapok ke 4-year undergraduate program balapin mi kat kum ke National Education Policy. U General Secretary ke ni Husu u Martin Wajri ulong baka seng kisamla pulih kala kentu ya ke university bantau ya ke komiti nak bentar ban penkre ya ke framework jong ke postgraduate program ke basisnam kenang ban kiar nak jing Islam hak admission bat ke jingpen ben khadu ya ke syllabus. U Presiden kan ni huta u Profesor Lakhon Kema ulong baya ke syllabus nak bentar ki atli ke semester bakhadu ladap menjur bat ula penti kenaru bagi samla ke bamla ban pendep ya ke 4th year kendang la banyok pediang ya ke 3-year undergraduate degree. Kendan ru ke komiti ke ban snai ki kendon na ke bentaban penkela ya ke jing puli masters sya ke jing puli batang sisnem. Ke Office Jong U Superintendent of Police ke Fire and Emergency Services Shillong ke la pentip ya ki pat ba bagi number phone jong ke Fire and Emergency Services ke bajupau baros kata hapok katup important phone number kim tray kam syu menta namar ke sorkar ke la penmi do number IWR kum single emergency helpline number hapok ke Emergency Response Support System ERSS ke bakudup lut ya baro ki emergency number bermenshwa kum ke jongki pulen u number ubadai iwe not u jongku fire service ubadai iwe not iwe bat ke ambulance iwe not pra. Naduk mentah laban pun syak Meghalaya Fire and Emergency Services hau helpline number IWR bat ulan line number arsan not saw not. Ki sipai balapan tebit ki 9 jong ki Indian Army kila pau bha ha ke exercise pragati arajar arphon riu ha ke chingpen I jong ki ya ki rukka mele thama jong ki sipai ringkat bat ki kan hun bana pari ki sau sipai kila pen pau ya ke sab jing tebit jong ki ha ke ban itu ne lap ya ke tiar pen bethai ke bas madin bat ki wei de ki drill na pedeng jong ki udon ukso Belgian Malinois ubakerteng u Allen u Victor ubadai u Rampur Hound baju penun kam halapan sematin bat u Dio ubadai u Jackso Labrador ubat tebit pha ban itu lane lamp ya katiar pen bethai. Katanat ka koit ka khya jong karib hoi district kalakan tu ya kino shong shinong bakin long ki bapet ngor bat pikir ya unyang persit hadian balayo jing tip ya ke jing nang kiu ke jing yap brio ha Bangladesh bat ke jing lap ru ya ki kat tu ka ningut ki kena ha ke district ki bayo ya unyang persit. Ke District Surveillance Officer Dr. Alisha Jis Imli ilaong balapin mi yakane ke jing betha namar ke jing bun unong ya nong yang bat ki kali lengba ke National Highway ke bahenriu ke bapenyeso ya kathan. Dr. Imli ilaban batang ke jing ai inject ke balak banyada na unyang persen bat ila kentu ya ki kimi ki pa bakin ai ke injection yang perset ya ki kun jongki.
Shushu katanat kalakentu yaki kimi kikpa bat yaki school bakin pensyong laka jong yaki kena ladaki yoi baki kena kidon yaki dang jong unyang persen. Kini kadai ke Akashvani Shillong kubuan lam shapi yak kubor. Ban beteng biang yak kubor. Ka komite jong ka government assurances ka yang dorba thawan ka Meghalaya kalalit jungo hanin kasngi yaki lightly ki project malapan trade ka soka jalla ki bakan thup yaki indoor stadium ha sauli ka Maukhanu football stadium ha East Khasi Hills district bat ka water sports facilities ha tham Ribhoi district. Layalam ya kakan hun kinomi kman daw chairman bat MLA ubat renik ton lingdo tongkar bat kirkhat kikan thup ya ikong Amperin lingdo MLA ke East Shillong Dr. Celestine lingdo MLA ke Sning bat uba Olan Singh Sun MLA ke Mawson Ram bat kibede ki officer uba renik ton lingdo tongkar ulong bau su sarong balate ya kamadan ya kai football ke bahetam ke India ha ke jalla bat ulapen pau ke jing sohun halo ke jingya chaplang jong ke kam bat ukmi ranti ba an pendap yaki hapo kapor palabu Ulampang ke yang doba thawan ke Meghalaya Thomas A. Sangma ulalet banashim menta ha ke 16th Canadian Parliamentary Seminar ha Ottawa, Canada na do ke arpo santarik menta ubenai bat kan kut ha ke arpo khandai tarik menta ubenai. Lapan long ya kani da ke yang doba thawan jong ke Canada da ke bapai kemat syakapang Parliaments in the 21st Century Innovation and Adaptation for Democracy. Kijing atai ki kentup ya kijing penkala thamai ha ki kam jong ki yang doba thawan kijing simbanta jong ki samla kijing long nong yalam jong ki kenthai ka bathap vote da ki core electronic ka media adaptation bat kalawai jong ka artificial intelligence ha ki yang doba thawan Lasan ran lang ya Thomas A. Sangma da secretary Malthus S. Sangma bat deputy secretary uba Raja K. Karpuri Kinongnya ikikali rapido hanin kasni kele kendu ya kinong tre jong ke district transport office halowa lachimia ban pam jing pinshan halo ke jing perkhat jong ke sarkar ha kabede ba ke jing pinya iki bike taxi ha Meghalaya kinongnya rapido kilong baki kwa bantim la ya ki permit la banyo ben na DTO henre kele yo jubab ba ke sarkar kan saraya ke nikakam Kilaong ru bakan sadon ke jing keren bat kinong penya iki bike taxi shuwa ban shim ya kanu kono korai halo ke jing sedang penya biang yaki Kilaong ru bakan jing penya iki bike taxi lang baka ap kalong ke bayarap shibu ni kinong let jing let wat happeneng ke jing kapnya ke surau Ka Federation of Piggery Farmer kala kentu ya kesoka Meghalaya bahkan map no ya baro kiram balashim lang baka piggery mission da ka bakadaw ya kijing nong ki bakraw na kijing wan ka swine fever bat kijing her ka yaw kahat Hakador khas bala aish ulat ke jala menteri rangba bat sya menteri katanat animal husbandry and veterinary ka federation kala ong babun na kinong risnyang ki hapket ram na mar kijing yam jong kisnyang bat kijing bomdan ka bayo nong Keseng kalau ong ru ba kajing wanra da kisniang banabar ke jela kala kata shibun ke kamai ke ji jongki bat kajing nang kiu kajing yok pang kisniang ru kalong kajing ma keseng namar kata kadawa ban siu ya ka bailut ksan ban wengno ya ka ram ban kentiu ya kajing don kam jong ka kam risniang bat ban kentiu ya kajing di ya ka dok sniang ba wanra napo la ke jela Ban penkut ika kubos sa sisen kemat bakongsan ke Presiden Draupadi Murmu kalapoi hasik ke menen ke sengi ya ke jinglet jengok balai sengi jongka ya ke jela menjur ke Academic Council jong ke North Eastern Hill University ya ke syllabus na ke bentai ke semester bah nyo bat bapra hapo ke 4-year undergraduate program balapen mi kapkum ke National Education Policy bat let jengok ke committee jong ke Government Assurances ke yang doba thawan ke Meghalaya ya ke lightly ke project balapen trade ke jela kat tu ke kubo ke lakut na ke AKASHVANI SHILLONG hakapo prabaji nginya sob ke AKASHVANI Delhi na kabanta ki kubor kani kadai ke AKASHVANI SHILLONG